Uygo geldi. Oh, video, yes. In English? Yeah. Oh, okay. Oh, Say video hi. hazır. İngilizce söyleyenlerle Barsbek. So, how's Filipinka. your school? It's Filipin'den good, gelgen very- Ayslogum. It's very fun. Nyanyası. Yay! Say yay! Takşıdır baldarga da İngilizce öğretti. Say yay! Ayvay High five. soğun qarak. High five! High five! High five! Hazır işlerim kengir bitip kelip kaldım. Say high five! High five! Ayslu dağı ucu İngilizce söyletet. No, no deb. Say hi! Say hi! Say hi! Ay, ay, ay. So say. Ana canım dese. Atı Zana, tanışalımızlar. Bizim İblöz'ün canı müçösü. Hello! Say hello! Hello! Kızlarga kardan salam. Görse tas paket otağız. Soğuk, kar. Taza hava. Kutlanıyorum bunday. Demal elek bolçum. Sağ olun. Ama dese zaman yaxshi kelinlar, hayır kadam xizmat qiladi. Hayır deganda jurogim tik-tik turib. Endi ishni qo'r men abjam, qaysingisi bugun sonunda yig'latat, sonunda. Rahmat, çok rahmat. Echki salam. Bayagılar, tamağınlar tatlı olsun. Büt özgönden, Kurşaptan, biz oşton jumuşlardı bitirip gelip buyursa. İş var yakında, iş var. Bir aydan sağınışı. Kılıçday oldu Arıqtat veriptirem bunları. Bizle joluksak bir nerse başlap Ova, bir nerse başlar. Çöte iş var, Feruza. Bardığız işke saltar. Böyle жақсы işler pişireyim, meni Samara işleter ve etat. Şartlap ketse kumanka. Artap kettir oşa. Erlanға söz жоқ, вообще. Kılıç. Оштогу сулуу айымдар, мырзалар, Басайыртың Nest Home'дун ачылышы болот. Биринчи кабаты мурдагы Фрунзенский базардагы Аль-Фарабинин дүкөнүн барыңыздар билесиздер. Мына ошол жер биринчи, экинчи кабат полный Nest Home болду. Ал жакта бардыгы үй үчүн эң сонун баада, акыркы тренд болуп аткан сонун буюмдардын бардыгын таба аласыздар. Басайыртан келиңиздер, сонун белектер болот. Көп инсан белек алат, жана ошондой эле таттуу фуршеттер болот. Келиңиздер, баарыңыздарды чакырабыз. Эң сонун дүкөн Nest Home, менин сүйүктүү дүкөнүм. Ал жактан үйгө аябай көп сонун нерселерди алдым. Сиздер да келип көрүңүздөр, сиздерге абдан жагат. Сонун.